badugugot ta mangadupi akan namason. Manang dia penamasa di kodo jalotay siya debata. Ido na nido ni hata ni debata di jog 2 ayat 10 bi. Nunga ita jalon na tonggi siya debata. Da jalota dodohot na pait. Amo kadongan ngulu na tadupi di bagasan ngulu dada holan ngulu na tonggi na tabu na sonang. Si pata markati soring. Si pata tajalo na pait na hatsit na gali songo situasi nuain. Alay do honok kuma. Nakpe na masa ka na pait. Nakpe roak ka na tonggi. Tajalo ka na tabu. Taigo bima. Anggung ngului siad debatadui. Atong ima mga rajay hita, ima madongani hita, asalam marningot kita, di basa-basa ni debata, di tonga-tonga ni parunguluot. Alani amok kadonga sa luhut na, judi podumamu hunuay, galepak kilalamu, sayho maho marhapor siyaw tutuhani. Ima mana baigugum, dohot imunitasmu. Tonga-tonga ni sahid dan dia lupa menuai di batama masuk hamusan Tuhan memberkati. Amin. So